Kublai pi barong yang pernah sebai pi syakatup kubor mentaka janmit cua benpa si kubor ke babnya ini pek cuai kemat bakong san. Penjalan ke Sarkar Pedang ke skim Pradhan Menteri Garib Kalyan An Yojana PMGKAY sakumbalai benai. Leishim bentang Menteri Rembak Kejelau Konrad ke Sangma ke seminar lor ke interface with award-winning KVKS Building of Success as CAU Umyam. Khot ke Sarkar MDA ya ke Harijan Panchayat Menti lesai ke ski banyak kelan lor ke jempenkan ria Zakashong. Batrai ke Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority berniat sekmat ya ke jemput rekam ya ke Menteri Building Bylaws Arajar Arpway. Ki kubor ki babnya hababut dia ni kajing pemna ya ke skim ajing mentoy ki pajba do menteri rang ba do keri Narendra Modi hausnam Arhajar Phuai bat kajing job ha kajing menteri kam ya ke skim Pradhan Menteri Garib Kalyan An Yojana PMGKAY ke kabinet jong ke Sarkar Pedang kala menjur ban penjalan ya kawat bahnyo jong ke skim Pradhan Menteri Garib Kalyan An Yojana sakumbalai benai kata nadu benai risau hadu benai nok pra mentausnam. Kabinet jong Sarkar Pedang kala ajing menjur ru halor jing pelaj ke additional installment of dearness allowance bat ke dearness relief hakador ke balong saw nak hispa sakinong tre Sarkar ke betre haka office ke Sarkar Pedang bat sakinong tre balasong thaj bat ru halor jing terwa ban penbhai ya kilai teliki station rail ki ba kongsan kata ke New Delhi railway station Ahmedabad railway station bat ke Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus CSMT Mumbai. साल का उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। Menteri Rangba Kejelau Konrad ke Sangma hene ke sengi ulale ya simbentah ke sengi sedang jong ke jingelang national seminar ke balai sengi halor ke interface with award-winning KVKS Building of Success Ha College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences CAU Umyam. Haba ajing keren ha ke sengi Menteri Rangba Kejelau ulang ba ke program ka balapan long ha ke sin ke badan kong ha ke ri ke long ke badan kam ha ke ban itu ya ke kam jong ke KVK. Lalor ke jing itu ya ke jing ajing syakri ke jong ki scientist KVK ke airu ya ke lat ban sam ya ki kam ki balale ha ki weipat ki KVK ki badan ha ke lengkeri kam tam ha ki than sate lam mingi na ke benta ke jing mentoy jong ki nong rap ulo ang ru ba ke Sarkar jela ke kam pai khmat na ke benta ke jing bha ki nong rap. Such an important aspect which is really to recognize the good work that's happening, give a pat on the back to those who are doing better compared to others, and more importantly, to be able to share the best practices that are happening in different KVKs throughout the country, and especially in the Northeast. Ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kan sakhot lasai ke sengi ya ke Harijan Panchayat Committee banyak keren halor ke jing penkenria Zakashong ya kilai spak sopo arteli kilong ying jong ki karmetor na tem yo molong shakwater jong ke Shillong Municipal Board SMB kabaladan lupa. Apa pentip sepangkan ni Menteri Ketenat Penroysor iba senyum halang dahar ila pentip bahagan ni ke jing elang an penlong ya ke jing keren halor ke jing terwa jong ke high level committee. Komiti kelarai ban sna yaki ying mala haki jaka ke bapalat ar akar ka bandon kat ar blok na bantaban a jaka syong ya barok lai spak sopo artli kilong ying kat ba ketenat ke kampen roysor kadang pen krek ya ke DPR nak bentakan ni. The process of understanding is under process now.
The question of rejection doesn't arise from any side. When everything falls into place, that is the same for sanction, for construction. That is does not make any problem. No, the question of consider and not consider doesn't arise. We are yet to come into understanding. Maybe there is some condition we have to accept. Maybe there is some condition we have to remove. That is always the process of dialogue. Ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority hagajing ilang baneng kong jongka kelarai banyak syakmat halor kajing pentrekam ya kami kelea building bylaws arhajar puwe bat kajing ajing bet banchna-ying. Habe keren bat kinung thok kubor hadian kajing ilang mentagasngi executive member ka KHADC ubak mi ya ka building bylaws ubak pol nang do ulong ba ka council kalele ban penulong ya ka rukom ajing bet banchna-ying ha kijaka kibahab apo kajing pet jongka. Ulang baka council kan penderekam yang kami kelihar building bylaws arhajar huwe tat hadu baka council keladon la kejongkaan. We at least need to implement laws now, rather than ask people to wait till we drop new bylaws, which will take us 2 more years. And then in 2 years, you will lose more and more land to buildings that come up taking advantage that there is no authority in place. So exercising authority now is so primary, is a matter of priority. Ka National Commission for Women hakajingi trelang bat kami kelihar State Women Commission mentagasngi kelap penolong ya ka regional level consultation halor kajingi kun persyak yagi kam khayi yagi kentei khana hakathan chtai lam mingi ha North Eastern Council Auditorium Shillong kajing thumu jongkani kajing lang kalong ban kenti yagi kam tre kam bani kun persya yagi kam khayi yagi kentei khana hakathan ban pensapreng jing tip apreng kilong kami bat ki khana kentei kajing a jing hikai yagi kenhon anti trafficking unit ban penklan yagi kendon an haba ajing kran Rekha Sharma Chairperson National Commission for Women klayaro ya kajing long jingman jongki long kami hakathan chate lam mingi bat ya kajing don bor jongki habaro kilyang ka Sharma kala banjur halor banwan ra ya kirukam trekam batmai ha kabede bat kilat ya jing yada bat ki jing pristom ha kajing khai kenthei namar bahakan kathan ka don ki khaput bari bat kiri Bangladesh Nepal bat Myanmar. And Northeastern Council and all of you to work on this menace, and we have to do together. Not one of us can control this because traffickers have got long hands. They have got all the facilities of the world, and they have a very nice networking. Especially digitally, they are connected with each other. But I think somewhere the police, especially the units which are specially for anti-human trafficking units, they are not still properly trained to work on it. Though everybody is now working and talking about the training of these units, but still we have to do much more. Chief Secretary Kesorkan Meklaya uba DP Walang hinin kesngi ulah penong ya ke review meeting conference hall jong ke office Deputy Commissioner West Gentle Hills District Jawai. Hakani ke jingyalang Chief Secretary ulah kentu ya ke board penyat district ke Jawai Municipal Board bat ketenat penroisor ban pentikna badai ban board baik tik kat kum ke hukum jong ke NGT ha ke bedai bat ke jingkhu jing suba jong ke wak mentedu berkentup ban penyok ya ke jaka nak benta ke jaka beretnyot Bapura Hajawai. Hakani kejingin lang layadon lang bat uba MR Senrem Commissioner bat Secretary Ketenat Penroisor ba E Karmalki Director Ketenat Penroisor ba BS Soliya Deputy Commissioner West Gentle Hills District uba RS Gill Principal Chief Conservator Ketenat Forest ba Chairman ke MSPCB nalor kiwaipat. Menteri Rangba Kejala Mikhalaya Konrad Kisangma nin kesngi ulang baka sorkar kala penut kendiat nakamang tengka jong ke sorkar jela ke balong khatsan nak ispa nak benta ke puri puthi manla usnem. Menteri Rangba ulang ya kane haba ajing kena kejing lang rakhi ya ke Jubilee Rupa jong ke Mausan Ram Border Area College Mausan Ram East Khasi Hills.
Ulang baka sarkar wat laki don sibun kijing hakat liang ketenat puli putih Henry ketenat kelele ban kentiu ya ka puli putih ha kejela. Mentapan ini pe kejing long jiman kesimnang selong kejing set kelong apply pin kendai degree Celsius bat kejing kriat kalong kan riu pon lai degree Celsius kejing sengam ka hau kalong prapo na kispa mestep bat kendai pawai na kispa jan mit kejing hap selap kalong 0.1 mm kalak bandan kejing hap selap bermula-mula hakikat tu kat ni kijakah. Saya sian pat ngipin kemai pi begini kubor jongi pelaru ban pet live ke YouTube channel jong ke news selong. Shua ban pai shuk pekut jong tu kubor ngi pi biang saya sian ye kimat bakong san. Penjalan ke sarkar pedang ke skim Pradhan Menteri Garib Kalyanaan Yojana PMGKAY sakumba lai benai. Isim benta Menteri Rang Bak Kejala Konrad K. Sangmah ke seminar halor ke interface with award-winning KVKS Building of Success HCOU Omyam. Ankot ke sarkar MDA ya ke harijan panchayat menti lesai ke sini banyakkan halor ke jingkin kendia jakasyong. Rai ke Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority ban peniat sakmat ya ke jemputri kam ya ke mekrea building bylaws Al-Hazar Apway. Ti perlok ketung nilpoi sekupukut jeng tuk kebor jengim tak janmit hadu bani syam yang pilih syai ke sini keblai pi barok.